Na tukirekereria ni ati atongoria kuma kaunti-ini ya Murang'a ni mathiete na mbere no korwo manyitanire no korwo makiaria na kayu kamwe hari gukorwo magikumithia uhoro wigie bara undu na ngui cia kimucii. Mwandikitwo wa mohoro wa Maitha wa Nyoike ena riboti makiria. Atongoria a kaunti ya Murang'a ni mokereire kuongerereka gwa ciiko cia uhahami wa atumia na ciana cia airetu bururi-ini. Ni mahoete muingi na thirikari kuingerera kurwa na uhahami wa atumia na airetu matura-ini oro hamwe na bururi-ini uri wothe. Mimi ningetaka kusema wazazi tuchunge watoto wetu. Na tuwaongeleshe watoto wetu sana na tuwaombe. Na kama jamii, kama mtu ameshikwa amembaka mtoto, huyo mtu jamii sikai atuwaseme kwa sababu ni rafiki ya familia ati asamehewe. Hata machief, hiyo sio kesi ya kwenda kwa chief ati mtamaliziania kwa chief. Hao watu washikwe wapelekwe kotini. Murugamiriri wa atumia kaunti-ini ino Betty Maina nieretheire kigiriko giake kuona ciiko ici no kuongerereka cirongerereka bururi-ini, akiuga aria mekaga ciiko ici ti andu maraihaniriirie no ni andu a hakuhi ona andu a gifamily. Oho nioreti aciari gukoragwo cemba kuri ndariri icio ciothe cia uhahami uyu wa ciana ciao cia tuiretu. Na mimi nilikuwa na uchungu sana mwezi wa February kuona kasichana kadogo kaliuliwa hapa Maragwa, kalibakwa na kakauliwa. Hiyo ilinipea uchungu sana kwa moyo wangu. Kuna matatizo mingi imekuwa ikiendelea. Kule pande ya Nginda, Mheshimiwa Maua, kuna wakati watoto 4 waliaga. Ukiangalia hao watoto walichomewa na nyumba na akinyita mbaru uhoro uyu mubunge wa Maragwa Mary wa Maua ni ongereire ati ofisi yake ni ajitie gubanga micemanio matura-ini niguo guthomithia muingi uhoro wigiinie ciiko ici na kuhunjia ndumiriri ya bata wa atumia na ciana cia airetu bururi-ini, akiuga micemanio iyo ni guteithiriria kurua na ciiko ici. We want to create the awareness. Tuambiane hii maneno inatokana na familia na maneighbors. Tutadiru nayo aje. Ngiribotera Kiheo TV, njitagwo wa Maitha wa Nyoike.